Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedengku syarat mulia. Salam kedua ku wahai kaum. Assalamualaikum wahai kaum lon yang nasilingkap. Assalamualaikum rakan-rakan yang di channel Edu Gawa Aceh Lang Pantun. Nyan merempak lom dengan lontuan niba acara baca hikayat. Niba oronyo akan baca sebuah hikayat yang berjudul Tungge Hutang. Hana lumbu triple langsung laju ditamang dalam lagu. Okey. Mula kisah urolanyan abang raman cukup benge gara-gara tungge utang gepok cawan bekah meh-meh. Jadi meno kejadian dalam karang kuci rinte kedai kopi simpang mamplam hinan rakan mula bari. Tengah geduk baca koran pesan timpan kuih lapeh lengkap kupi saboh cawan gaya dewan singlet gati. Abang tala tengah senang popo rantam ngan bang latih hai hana drip kemudian terus siraman sago binti. Laju tameng persoalan hana selang musigari laju geja apa raman pekap badan bak bang latih. Ngenhu mata jaro regam apa raman mehi benge bak bang tala sampaikan pajan hai gam utang kapube. Karap siton kamu utang gadong bayang bidat palih bayu bagah beku hantam beku bakam bak sago binti. Abang tala pitu kagram gekun juhan dalam bari kajak gisa kede hai gam bek lam kawan utang katindi. Nyobi dereman di kahraman bek di dalam tamu kre-kre tebit luar pegat seperang ingat hai gam gataku pai. Ongge dinge haba menan apa raman tamah bengeh apa raman ilhap sawan genta badan terus ugati. Pah di samping kedua cawan peluk-peluk timpan kuih lapih aju gecok geman regam bum gehantam bang tala putih. Pah bak talak kenang bakham muka lembam kamu curi han fikir balah lawan jurus elang merpati putih. Jaro lika gawang-gawang gebet manyang jaro gatih kenang takat abang raman balah bakam hana patangke. Abang raman karap pangtan mehi mumang goyang gayih dalam ruweng truk pukulan lam ambulan payah geih. Citok gara tungge utang apa raman patah gatih abang tala geplung rijang sang ubedan bak rumoh je. Jade handroh nyan harapan utang-utang kau ingrih yang narugo sakit badan lam ambulan jino geih. Anak himbe, anak macan, anak bubrang di berandeh maka habis rintih karang menan rakan yang kamu tulis. Kadang singa na sambungan abang raman kadang pulih gejak lagi tungge hutang lekap barang troh pedeng putih. Maka jino lun pamitan nibarakan mandum warih nyo hikayat kecandaan anggam taulan gelanto kue. Sekian hikayat niba oronyo punya kurung bereh kali uku ta sambung lom langsung lun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teng di Thailand tan tatu banaki bana macam Lenyan bau ku de simpang mampreja jualan Menyeka habe na penglam ke mewari jang Asai hana du dalam abu